Aramai News Guwahati da Manipuri Pau tabiriba singbu ihan hanba maktada Jingangbam Sujitra Ranina khurumjari hojik ngasi samlapa mariba pau sing lobirasi Assam gi Borolanda sukuibasi haina humna palamba BPF ngasidi chegi kaiga pangkhak oirak pagaloinana BPF ani thokna chingkhaina bagi phibam amasu lakli BJP amadi BPF ki mari phachilaktre Assam BJP President Ranjit Das na phongna BPF ta singna bahorakle December फाउबदा BPF की लुचिंग कया BJP दा चंगलक लगनी हाइरी नाकलमरोमदा मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मनसु BJP अमदी BPF की अलायंस असी चही मंगा खक्तगिने मसिगी मतुंगदा करी ओइरकपा हाइब ngamdri अदुबो पांगथोकदरिबा BTC मिखल असिददी BJP ना कनागुंबा अमतगा अलायंस तौरोय हाइकिबत नतना BPF लुचिंग कया BJP का वारी सानरी चंगब चंगदबदी मखोगी वारीनी हाइरखिबासी BPF अमदी हग्रमा मोहिलारीदा फोंगना सिंगनरकपने नाकलमरोमदा UPPL गी लुचिंगबा प्रमोद बोरोनसु सिंगनबगा लोइनना हग्रमा मोहिलारीदी नाइतोम ताहोरगनी हाइरखरे तामुलपुर की BPF MLA इमानुएल मुसाहारी ngasi BJP दा चंगखिबगा लोइनना BPF ती बोरोलैंड की वेब तलाकपने मसागी करिगुंबा अमता लेजदे हाइरखी MLA सितनतना उदालगुरी दसु ngasi BPF की लुचिंगबा अनि अमसु BJP दा चंगख्रे मतो असुमना UPPL ना मराई हाइगलकपा BPF मनुंगदना चिंखाइनरकपा अमदी BPF लुचिंगबा सिंग मरी मरी BJP दा चंगलकपा सिना हौजिकी BPF चीफ असी मिखल दा नाइतोम ताहोबगा लोइनना अतोपा अलायंस अमा थीबा तारकदोरिब्रा तंबंगमद्री नेडा की कन्वेनर डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मना नागा शांति की चुक्ति की मतंगदा यामनमक मरुइबा वाफम अमा ngasi फोंदोखरे नागा शांति की इशू असिदा सेंटरना अवांग नोंगपुकी स्टेट सिंगी अपाम पामदगी वाखलोन लौरकनी मसिगी मतंगदा स्टेट सिंग असिगी मनुंगदा वरौनिंगागी फिबम लाकदबा मानदे हाइरखरे लाखलिबा अक्टोबर की तांग 15 नागालैंड की CM नेफ्यू रियोना स्टेट असिगे तोंगान तोंगानबा सोशल लूप सिंग अमदी स्टेक होल्डर सिंगा फमिनदुना मखोइदा सेंटर की पोजीशन करिनो हाइबदु मयेक सेंगना खंगनगनी हाइनसु हिमंतना पाउमी सिंगदा फोंदोरखी पनबयाई NSNIM अमसोंग NNPG सिंग पुनसिननबा CM नेफ्यू रियोना कौबा मिफम असिदा कन्ना होनगनी लोइदना मिफम असिदना नागा शांति की वारी सानबा करमना मखा चथगदगे हाइबगी फिरेपसु लौगनी हाइरी मसिदा खनानिंगाई ओरिबा अमना CM नेफ्यू रियो अमसोंग NSNIM गी मरी लापथोकनरबने फिबम असिदा नेफ्यू रियोना मांग थाना चोंथोरक्तुना नागा शांति की वारी सानबासी इथै पिननबा होनरकपासी तसेंगना येंगनिंगाई अमदी ओइरी आसाम की स्कूल सिंगदा थबक तौरिबा मिड डे मील वर्कर सिंगी खुसुमल था अमदा लुपा चौंगा हेंगलगनी हाइना ngasi मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मना लाउथोखरे हाना था अमदा लुपा लिसिंग अमा फंगलंबदु सेंटरना एलोकेट तौबा फंदगिने अदुबो हौखिबा हाइबदि इंग्लिसिंगनी कुनगी एप्रिल अमदगी हौरगा आसाम लेंगाकना था अमदा लुपा चौंगा हापकतुना लिसिंग अमगा चौंगा थादा फंगलगनी एप्रिल दगी अक्टोबर फाउबगी ओइना हेंगतखिबा खुसुमल असिदि दुर्गा पूजा ममांगदा वर्कर सिंग असिगे बैंक अकाउंट दा हापचिलगनी मतो असुमना आसाम लेंगा की थौरांग असिना स्टेट असिदा लरिबा पुन्ना मिड डे मील वर्कर लाख अमगा लिसिंग 93,545 मुक्ता कानबा अमदी पीरगनी आसाम पुलिस के SI लौबगी वाथोकता किंग पिन ओइना चेनबदगी पुलिस की खुत्ता चल्लबा सीनियर PK दत्तगी मतुंगदा जूनियर PK दत्ता अमसु थोरकली हारिबा जूनियर PK दत्ता असिना मरोइना क्वेश्चन पेपर पुथोक पुशन अमदी होंदोक होंजिनगी थबक तौखी नाकलमरोमदा असुकुइबसी मिरोड ओइदुना लेरकलिबा अक्षय चांद गुवाहाटी की इनगनकना मारवाड़ी हॉस्पिटल दा लायेंगदुना लेरमले महाक ngarang एडमिट तौबनी अदुबु कोविड टेस्ट दी नेगेटिव रिजल्ट फंखी पनबयाई अक्षय चांद बोंगाइगावदा लैबा वाथोगसिगा चेनबदगी थिंगजिंदुना थमख्रबा अक्षय टेलीकम्युनिकेशंस की मपुनी नाकलमरोमदा SP संजय कृष्णसु वाथोगसिदा चेन्नई हाइबगी लिखुन कया मथंग मथंग फंखिबगा लोइनना महाक यामना थुनमक फारगनीसु हाइरी वाथोगसिगा मरी लेनना SP असिगा देबोन देकागा फोनदा वारी सनखी हाइबसु मयेक सेंगना खंगबंगमले SP असिगी सिक्योरिटी पर्सनल अनिगी मथक्तसु वाहंग पाहंग चथरी पनबयाई PK दत्ता CID कस्टडीदगी लौथोकलगा ngasi जुडिशियल कस्टडीदा थाखरे
ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯅꯔꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3 ꯑꯃꯗꯤ 9ꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯉꯁꯤ ꯗꯤꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯁꯍꯤ ꯇꯧꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯩꯃꯈꯣꯡ ꯆꯤꯡꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯅ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯃꯈꯣꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯆꯤꯞ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯃꯥ ꯀꯧꯅꯨ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔ ꯑꯀꯥꯏ ꯑꯇꯣꯏ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕ, ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯗꯕ, ꯃꯤꯀꯧ ꯊꯥꯀꯧꯕꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯏꯃꯥ ꯀꯧꯅꯧꯒꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔꯤ ꯔꯤꯆꯨꯑꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯕ꯭ꯂꯤꯒꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯂꯣ ꯀꯣꯔꯠ, ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯥꯅꯈꯤ꯫ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯍꯨꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA H. ꯖꯤꯡꯒꯣ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯏꯇꯨ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯉꯝꯊꯪ ꯍꯥꯎꯈꯤꯞꯅꯁꯨ ꯁꯍꯤ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤ꯫ ꯆꯩꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯃꯥ ꯀꯧꯅꯨ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯀꯟꯕ ꯂꯨꯞ KKLꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯀꯠꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 16 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯇꯥꯕꯤꯗꯕꯗꯒꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 13ꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 5ꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯀꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯍꯤ ꯇꯧꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯗꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯟꯗꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯏꯞꯁꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ, ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯝ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯇ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯒꯦꯖꯦꯠ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯗ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯀꯧꯀ꯭ꯔꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯖꯝ ꯈꯨꯅꯧꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯀꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯀꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯂꯩꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯌꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯏꯞꯁꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ MPPꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯤꯡꯈꯥꯏꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯥꯡꯖꯩꯕꯨꯡ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ MPP ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯃꯨꯟꯅꯕꯒꯤ ꯂꯥꯟꯖꯪ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯇꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯐꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯃꯨꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯆꯠꯊꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁtkꯤ DC ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁtkꯤ ꯀꯣꯏꯔꯦꯡꯒꯩ ꯑꯣꯜ ꯏꯌꯔꯐꯤꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯅꯕ CMꯅ ꯆꯦꯌꯔ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯄꯨꯝꯕ ꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯉꯥꯝ ꯂꯩꯃꯈꯣꯡꯒꯤ 53 ꯁꯨꯕ ꯃꯥꯎꯟꯇꯦꯟ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯦ ꯏꯪ 2010ꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯅꯁꯥ ꯃꯨꯛꯇ ꯚꯥꯔꯠ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯤꯆꯔꯁ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡꯒꯤ IRE ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ N. ꯖꯌꯟꯇꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡ, ꯅꯥꯔꯦꯡꯕꯝ ꯕꯤꯅꯣꯏ ꯁꯤꯡ, ꯗꯣꯛꯇꯔ A. ꯔꯅꯤꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯑꯔꯥꯝꯕꯝ ꯀꯤꯁꯣꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ CH ꯕꯁꯟꯇ ꯁꯤꯡꯅ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁꯠ, ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯦꯁꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯅꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯔꯥꯝꯕꯝ ꯀꯥꯃꯦꯁꯣꯔ ꯁꯤꯡꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯜꯀꯣꯍꯣꯜ ꯑꯦꯕ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯂꯥꯟꯖꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯋꯥꯔꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 1,132 ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯟꯐꯔꯝ ꯀꯦꯁ ꯃꯁꯤꯡ 1,33,733 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯝꯅ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯀꯟꯐꯔꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯦꯁ ꯃꯁꯤꯡ 2,00,000 ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯦ꯫ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯁ ꯃꯁꯤꯡꯅ 19,998ꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 9,950 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 238 ꯐꯪꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯟꯐꯔꯝ ꯀꯦꯁ ꯃꯁꯤꯡ 19,765 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ 3,839ꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 313 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫
Manipur ngasi anova positive case chaniga kuntrataret phangkhibaga loinana apunba confirm case masing lising tara hundoi ga chatret marfutara humdo yaukre lising aniga chanipan humphutaret na active oiri ngasi Manipur da mioi mari covid number moiduna laikhidabaga loinana apunba laikhidabagi masing marfutara taret yaukre samna chama yokshilakle Arunachal Pradesh apunba confirm case masing lising tarani thoiga chahum humphutaret ne lising aniga chamapani phuna active oiri laikhidabagi masing kunmari ne Meghalaya da apunba confirm case masing lising taret ka chatret humbudra mathoini lising ani ga chamri kuntramari ne active oiri laikhidabagi masing humphumari ne Nagaland da ngasi anoba positive case chama ga kulhumdoi phangkibaga loinana apunba confirm case masing lising taret ka chahum humphumdoi yaukre lising amaga chawnga supna mangana active oiri ngasi Nagaland da mioi ama covid number moiduna laikhidabaga loinana apunba laikhidabagi masing taramari yaukre Sikkim da apunba confirm case masing lising ahum ga chahum humputaret ne chahum ga marfu mangana active oiri laikhidabagi masing yankhai taret ne amadi Mizoram da ngasi anoba positive case taranipan phangkibaga loinana apunba confirm case masing lising ani ga chani supna ani ne chama supna mapanna active oiri laikhidaba amata yaudri amadi India da ngasi gi oina hojik fawda COVID-19 gi anoba positive case lising yankhai mapan ga chani pan yankhai ni pan phangkhre masida state mapan gi report watli India da total positive case masing lakh humbudrani thoiga lising kuntra humdoini total active case masing na lakh nipan ga lising kunipani amadi total death na lakh amaga lising tara chongwa ga marfumari yokre ngasi gi oina hojik fawda India da mioi chatruk ka marfutara covid number oiduna laikhidre Aroibada atopa pausingda Medical entrance exam NEET ki result lakribo October tang 13 irai numita lauthoklagani haina Union Education Minister Ramesh Pokhriyal na haikre nakalamarom covid na naduna natraga containment zone gi athingba leibana marom oiduna haukiba September tha da pangthokiba NEET exam thaba ngamhogdaba singi oina hayeng haibadi October gi tang 13 yumsa kaisa numita thaba yaragani Panbayai chahi asigi oina All India Institute of Medical Sciences tarahumdoi amadi PGIMER Puducherry da MBBS ki ming chanbadasu NEET ki kuthangda changadabani hairi Chairagasida JEE Advance ki matang dasu khudong chaba piraduna COVID number moiduna G Advance thahogdaba candidate sing English singani kunma thoida haibadi mathang chahida thaba yaragani hariba candidate sing asina English singani kunma thoigi G main qualify oidrabasu yaragani haibadi G Advance English singani kunma thoida direct adumak thaba yaragani WHO na COVID pandemic lebhanabagi damak herd immunity bo realistic strategy ama oina lobagi mayokta warning tawrakre London da paumi sing da wangang laduna WHO gi director general Tedros na khudam oina piraduna measles kumba yamnamak sandokan ba laichat asidagi herd immunity phangnanabagi damak apunba misingi chawrakna chada marfutara manga immunize tawbatai haiki Herd immunity haibasi mahik adudagi miyambu ngakthokuna thamlaga phangbangami mahik asida expose tawraga phanggadaba natte hairakre Indian origin philanthropist Haris Kotechada US na ikai khunnaningai oireba Sandra Nees Lifetime Achievement Award pikre America da mayumakai leijadraba angang sing amadi naharol singi award apa sing pibiduna mateng pangbagi thorang sing adubu sakhang boina award asi National Association for the Education of Homeless Children and Youths na pibani panbayai Kotecha Hindu Charities for America haibadi HC4A gi founder amadi president su oiribane Hariba Hindu Charities asina hauzik fawbada low income gi angang lising tarama thoida mateng pangkibatanatana low income amasong non traditional mahiroi singdasu vocational training scholarship piduna lakli Amadi Chusul dangarang India amadi China gi marakta senior commander thaki tarelak subo oina mifam phamina khraba matung military amadi diplomatic mari gi khuthangda makha tana wari sanaba amadi pau phogdok phogjin tongnaduna yariba makhai thuna disengagement puraknabagi matangda warep lawkhre Ngasigi oina di Arambai News Guwahati da Manipuri pau sandokchaba matang installation zabaga loinana amukasu hanna khurumjari